Bismillah, вассалату вассаламу аля расулиллах ва сахбе ажмаин. İlyas Hazret Süleymanов була инде аның исеме. Килде Яңа Шишмә районынан, Зерекле авылынан инде. Мин анда ничек таныштым аны белән, мәдрәсәдә укыганда безне практика җибәргәннәр. Ул вакытта районный мухтасиб булып эшли иде. Ике раз аларның авылга килдем инде. Һәм шуна таныштым инде ничә ел, 20 ел булган инде ул. Ул бүгенге көндә Зерекле авылында алып бара имамлы кеше инде. Ничә 29 ел имеш дисен. 30 ел. 30 була инде. Анда 30 ел уже имам булып эшли инде. 11 елдан 40 була. Тәҗрибәсе күп. Шуның өчен сүзне İlyas Хазрәткә бирәбез. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bütün alemlerine terbiye kılıp duruşu Allah subhanahu ve teala'ga çın köngüllerimizden eytken hamd senelerimiz, maktavlarımız her vakitte bulup dursaydı. Seyekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngül türlerinden çıkan salavatlarımız, selamlarımız erişip dursaydı. Muhterem aziz kardeşler, sizni görüme, mında kilüme bek şatman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketi olsun. Barımızga da Allah Teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı ilimler alına nasip etseydi. Cemaat mında men sizin yanınızga, karşınızga kilip oturdum. Bu Allah Teala mena bergen mümkinçilik hem sizge bergen mümkinçilik ilim meclisinde otura alubuz. Biz ilim aludan, bir-birimizden ilim aludan hiç tuktarga tiyişli tugulbiz. Çünkü eğer de ilim alu vakitte bilgilengen bolsa, hem onun vakitte şiklengen bolsa, bilgili bir vakit kağına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kuygan bolsa, mine şul vakitni ilim alıgız da bitti deyip eytken bolsa, biz elbette köp medir ilim alır idik de tuktar idik. Lakin Allah Teala alay kuşmagan. Nerse deyip Allah Teala irete, Rabbi zidni ilme. Rabbi zidni ilme. Ve kul Rabbi zidni ilme. Allah Teala eytti. Rabbim ilimimni arttır deyip eytti. İn kirekli bir ilim. Yolga çıkıp gittin iken koya barganını bilmesen adaşasın şulay beyt. Maşinaga oturup çıkıp gittin, yol yırtı kagidelerini bilmesen yolun oňuşly bolmay. Oş pişirge tutunsaň da pişirebilirge kirek. Kiyim tigirge tutunsaň da bilirge kirek. Beylerge tutunsaň bilirge kirek. Dünyada yaşawynyň da Allah Teala magnesini eytip jibergen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Kur'an'ny bergen. Mene Kur'an bizning nerse? Ol bizning yol körsätüçübiz. Biz ana jemaat mene şunu haly kalınlyk Kur'an köpmesin biz eli onu irendik. Köpmesin bilebiz. Köpmesirin biz anyň bildik, açıkladık. Jemaat ol tirenge düşe bargan sayın, dingizge, okeanga kirgen sayın neşliseň, tireneye barganyny bilesin hem özüňiň bir nese de bilmegeniň aňlys. Jemaat men özüm şolay irene bargan sayın özüňiň bir nese de bilmegeniňni bilesiň eken jemaat. Fakat mene nadan bolgan kişigine bir nerse silerge tutunsaň, iretme özüm de bilem diýdi. Cemaat biz bir-birimizden ilim alırga tiýişlibiz. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her günni ertengi namazdan soň dua kılatırgan bolgan İmam Ahmed getirgen hadiste her günni Allah ilçisi dua kıla. Her günni bu bir cemaat gadi kişi tugul. Allah ilçisi dua kıla. Allahumme inni es'aluke ilmen nafi'an. Her günni yılına bir tapkır soramagan olan. Ey Allah'ım degen, meňa degen faydaly ilim berseň idi dip soragan.
Анда булай да бит инде гыйлем файдалаймы? Андагы гыйлем бит инде пәйгамбәребезнең гыйлеме бит инде аны санап бетерерлек түгел бит инде, шулаймы? Аллаһ Тәгаләдән сорый, миңа файдалы гыйлем бирде. Һәр көнне ва ризкан таййибан. Эй Раббым, тагын халал булган, яхшы булган ризык бир, һәм ахырдан сорый ва гамалан мутакаббала. Һәм кабул була торган гамәл кылырга насыйп ит. Кабул була торган. Кабул була торган гамәл нинди була ул, җәмәгать? Изге гамәл. Изге гамәл. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кабул итмәсә итми икән, браковать итә. Менә җәмәгать, конвейер бара фабрикада, заводта. Анда бит инде сортировщиклар тора, шулай бит. Карап торалар, барган вакытта бракны күрәләр дә алып бәрәләр. Безнең гамәлләребезне дә Аллаһ Тәгалә шулай карый. Бусы брак ди, ала да бәрә. Ягъни кабул итми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Allah Rabbim kabul et. Rabbena taqabbal ve taqabbal dua ve taqabbal minna inneke entes semi'ul alim dip sırayız Allah Teala'dan kabul etti. Kimlerden Allah Teala kabul etemdi? İnneme yetekabbalullahu minel muttaqin. Allah Teala takvalardan gına kabul etemdi. Takva. Takva kim ol? Allah Teala'dan korkucu. Ebu Hurayra'dan sıragan vakitte mesela nindi nerse ol takvalık deyip. Mene de yoldan barasın de. Yalan ayak. Hem de çenişkili eybirler üse. Mesela eyteler indi kaktus bolsun, çençi yitırgan üsemlikler var bit indi. Mesela şeytan tayağı dip eyteler aymy? Sizde de şulay dip eytirganlardır aymy? Mene şuşunlarga basmas için yeki ona eğlenip, yeki üstünden atlap gitesin eken, mene bu takvalık dip eyte. Yani saklanasın. Günahını köresin de saklanasın. Yani onlarga yakın kilmisin, ya ki eğlenip uzasın, ya ki atlap gitesin, senin tenine timesin diye eytip. Günahlardan şulay saklanıbız bu takvalık bula. Mene şu takvalardan di Allah Teala eyte. Üzeyte Maide suresinde Allah Rabbimiz eyte inneme yetekabbalullahu minel muttaqin. Kabul etem di kimlerden? Takvalardan gına di. Şuna göre cemaat biz nindi gamel sыңol takvalık bilen işlene turgan gamel. Onu şulay bilirge kirek, şulay bit. Şulay gıylem kirek. Gıylem bulmasa nersenin faydalı ekenligen, nersenin ziyanlı ekenligen bile almayız. Gıylem kirek. Şuna göre bilgen kişi bilen bilmegen kişinin ayırması jir bilen kök arası. Hem bilip gamel kıla bir kişi. İkincisi bilip de gamel kılmayı. Bilip gamel kılmay turganında faydasız gıylem bula. Koy bir kişide bik köp gıylem bula. Meselen bar bit vastakovetlar. Vastakovetlar garip tilin bileler, Kur'an'ı bileler, Peygamberimizin turmuşunu öğrengenler, bütün sahabelerin turmuşunda bileler, lakin Kur'an'ı da tercüme edebilirler, lakin onlarda faydalı gıylem yok. Hatta ışanmavçıları da var. Kur'an'ı öğrenirler, bileler, ışanmavçıları var. Onlarda faydasız gıylem, onlarda var mağlumat, informasiya, lakin gıylem yok. Mene gıylem turunda, mesela eytik, neçik faydalı gıylem? Bir misal kitirem. Bir tabiinlerden Tavus rahimehullah. Bir kişinin işite yılganın tegiyağında. Yılganın tegiyağında, bu imam yılganın bu yağında. Yılganın tegiyağında bir kişi tışkire. Tışkirgeç nerse deyip eytemiz cemaat? Elhamdülillah deyip eytemiz. Tışkirgen kişini hem elhamdülillah deyip eytken kişiye biz nerse deyip eytemiz? Yarhamukallah deyip eytemiz. Mana bu hak, bu Müslüman kişinin hakkı, eytirge tiyişli biz. Hazır cemaat yılganın tegiyağında kişi tışkire de jil alıp gile elhamdülillah deyip eytken sözünü. Lakin jil bunlarga karşı eğer de yarhamukallah deyip eytse olanı işitmi. Hazır cemaat ol kişi teginde tura küme hem kümeçi biri prava. Kümeçini yollap yarının tegiyağına alıp çıgalı demin edi. Yarının tegiyağına kümege oturup çıga tegiyakka tegi tışkırgen kişi yanına barada yarhamukallah deyip eyte. Görüyorsunuz mu? Mene faydalı ilim. Mene indi
faydalı g'ilim, ягъни уланы birər kişi bolsa, yarar indi pagodası da yönüne tugul nerse azaplanıp irim diп әйтер иде. Faydalı g'ilim cemaat turmuşqa aşıra turgan әйбер була. Turmuşqa aşıra turgan. Менә нинди мисаллар китерәсем килә. Гыйлем алуның нинди файдалы икәнлегенә. Менә сез нинди ният белән җәмәгать килдегез бүген? Менә сездән сорыйм әле. Нинди ният белән килдегез? Файдалы сүз ишетеп, гыйлем алып, biz үзебезгә сеңдерергә, әйме? Ләкин менә безнең беребезнең дә кулында кагаз, каләм юк. Шулаймы? Кагаз, каләм юк. Ягъни кирәкле булган сүзләрне язып алырга. Юк, моннан ычкынырга да мөмкин ул. Пәйгамбәрбез бит саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Qayyidul ilma bil kitabati дигән. Гыйлемне дигән язып куеп, беркетеп, тышаулап куегыз ди, тышаулагыз ди. Менә атны җибәргән вакытта аягын бәйлибез бит әлеме? Ул әкрен генә атлап йөрсә дә әллә кайрак китә алмый ул. Менә безнең гыйлемебез тышаулаган булса, ул ерак китә алмый, кача алмый. Без аны җәмәгать язып куярга тиешлебез. Яки elhamdülillah монсы да яздыру инде. Ләкин җәмәгать беләсезме, яздыруга, менә яздыруга караганда, каләм белән язу ныграк тәэсир итә башка. Ныграк тәэсир итә. Файдалы була. Менә мәсәлән, алыйк бик зур бер галимне, Имам Әш-Шафиғи. Biz bit инде менә безнең җирлектә, безнең мәзһәб Әбу Ханифа мәзһәбе, рахимаһуллаһ. Ләкин тагын 3 мәзһәб бар бит әле. Зур, көчле мәзһәбләр бар. Шулай бит. Шушы бер мәзһәбнең имамы кем? Имам Әш-Шафиғи. Ул җәмәгать ятим үскән һәм әтисе булмый инде яшьтән үк. Фақир булган. Ул әнисе белән килә Мәдинәгә. Мәдинәгә килә Palestina'dan. Medine'ye kile, Medine'de İmam Malik. Bu indi 3. mezhepnin imamı. İmam Malik'e kitire enisi ulun ismi Muhammed bitindi. Kitire ulun İmam Malik'e ders alırga. Kichkine yaş malay. Mının cemaat ukurga, g'ilim alırga, barırga hem ukurga kalemi de yok, defteri de yok. Cemaat defter, kalem digeç, hazırkisi vakittaki şekilde mınday kalemler, şarikovy ruchkalar turunda söz var mı bitinden de, şulay bit. Kalemi yok, karası yok, defteri yok. Defter digende de bizdeki şekilde defter tugul bitinde hazır. Cemaat bu kilip otura, defteri yok. İmam Malik hadisler yazdıra. Hadislerini cemaat İmam Malik eytip bara, şakirtler yazalar. Qarab tura İmam Eş-Şafiği'nin ruchkası yok, kalemi yok, karası yok, defteri yok, nerse işli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eytken sünnetin öti. Barmağın tikrikli ağzına tırtıp, tiline tidirip. Uçuna şulay yaza. Uçuna şulay yazgan. Yaza da ol tulab etindi. Mında uç. Şulay mı? Sırtı bala iken bilay. Sırtı bala da tağın yaza iken. Tağın tikrikli tağın yaza. İmam Malik tığında qarab tura, bu malay nerse kılana bu? Bu bir qarab turganda, qıraydan qarab turganda nerse bu? Qıraydan qarab turganda uqtuşudan külüp oturgan kebek, aymi? Ulana deresten soň birinçi günden soň alıp kala da Oğlum kileliminde dey, nerse işleysin sen dey. G'ilim alam dey. Sen yazmıysın bitti. Mene yazam dey. Mene şolay. Lekin cemaat bilesin menik yazarga ibri yok. Lekin sebebine kirişe. Sebep. Onun bik şunday orası etmişlik kalasal ne bola pametli. Hatırı. Mene elle bir atna okuyindil şuşunda hadislerini irene. Men yazam dey, sen yazmıysın bitti. Bar qaytып ketdi. Sen de mesxarelep oturasың de. Menden külüp oturgan kebek de. Qaytып ketdi. Yok qaytmayım de. Men de yazam de. Hem de sizning de bir atna boyu söylegen hadislerigizning bütünüsünde men hatırda kaldırdım de. Yalı de söylep bereli de.
bir atna boyu İmam Malik'nin diktavat etken hadislerin, ol bit cemaat biz bitnicik deb aytamiz. Peygamberimiz şulay deb aytgan. Ol bit anıgına aytmay. Ol Peygamberimizden kim işitken? Nindi sahabe işitken? Ol sahabeden qaysysı işitken? Ol sahabeden qaysı tabiğin işitken? Ol sahabeni көрген kişi. Çıpoçkısı bilen aytip bire. Bir atna boyu yazgan hadislerin barısında. Görəsizmi? Lakin ol cemaat g'ilimga nindi zor ihtibar bergen. Mine biz cemaat mında kilgen vakıtta da derske kilgen vakıtta şuşunday niyet bilen ya Rabbim Allah üzüңнең rizalığın için g'ilim alırga kildim. Mena faydalı g'ilim bir deyip kilgen bolsaq idi. Әле hazırgısı vakıtta da niyetimizni üzgertirge bola bit endi. Niyet bit ol qalb işi. Allah Teala'dan sırık ya Rabbim mena faydalı ilim birsen idi. Hem ol mena şuşunda qalırga tiyişli tugul cemaat. Mena siz mында köp oturasız aybet. Her birigiz bir kişiге silesegiz şuşunu. Siz indi ilimde taratkan bolasız. Siz indi üzügiz çişmege kildigiz de şuşu çişmeden üzügizgine içmedigiz. Belki bütenlerge de içiresiz. Peygamberimiz nerse deyip sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nefsihi. Birigiz dedi şın kamil imanlı Müslüman bulmaz, üzüne yaratkan eybirini üzünün kardeşi içinde yaratmasa. Sen üzün bildin, hazır mene şuşu. Mesela şuşu misalını İmam Şafii turundayma. Sen anı bütenlerge de söyle, mene şulay bulgan iken deyip. Mene neşe ilim algan iken deyip, mene şulay silerge kirek. Cemaat mene şuşu imamlar. Şuşu fakir, açlı tuklu, yetim üsken şuşu galimler, şunday zor gilimler alıp, mene bugünkisi kinge hatlı biz alar kaldırgan gilimni irenebis hazır cemaat. O bizge jingil. Karagız dindi matur meşitte oturabız. Karagız dindi yoktı meşitte oturabız. Жылы şulay mı? Yoktı, nurlu. Bizning ebilerini, babaylarımızını iske alık. Mine benim ebi söyleydi. Kerasin lampası, sukır lampı. Mında da şulay deb aytkenlerdir indi. Sukır lampı. Puzuroksuz, pıyalasız. Şunday, eli ansı bulmagan eli. Eli de çıra yandıraydık de, çıra. Çıralarını ağaçına kesip vak şırpı kıbıkkına ittirip, küp ittirip yarıp koyaydık de, şunu kabızasın, yanıp bitkinçege hatlı ya işin işli, ya şigüçige, ya ki nesedir işleyindi. İkincisini onları tağın kabıza bite başlagaç. Onlar mınsa bitkeş tağın birini alıp kabıza. Cemaat, bizden mene hazır balalarını şuşulay iyi iş işletip bulur idi mi yok mu? Mene ut sümsün eli, ut yok idi diye de işin işlemiyor. Şulay bey. Hayli taba. Mene görəsiz mi? Bizden hazır nindi rahat tırmış. Biz hazır bik rahat tırmıştı yaşayız. Mene biz indi hazır kiriyudik diye alabız mı? Kiriyuabız. Aymi? Kiringni şu alasın da terezesini açıp ırgıtasın aymi teginde. Yuup bire, kiptirip bire bitin ney. Öyle koy birileri uytuklep de bire. Cemaat bizden evilerini işlegenler. Onu yuğanlar, ışkıp teki kir taktası bilen yuğanlar. Onlarsın apçıp gitkenler çaykarga, beke uyup, bekede çay koğanlar. Kul işi bir cemaat. O üzü bir proses. Hazır biz su alıp kirmiybiz iyice, şolay mı yok mu? Sunu alıp çıkmıybiz. Her biri bizden, ana ebileri bizde kurutoy bizden hazır. Telefon şaltırı, alo deyip çıkıp bitebiz. Her biri bizden kısasında telefon. Cemaat bizim rehat. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir ahir zaman turunda bir hadisi var. Ahir zaman turunda. İden çıkıp gitkeçti. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. İde bulgan hallerini de kişinin de butu silerdi. Butu. Hazır şunu koribun niçik butu silerge mümkün? Mene cemaat telefon ayma. Biz onu koyabız mı? Çalbar sesine salabız mı? Koyda bulayın dul butta. Cemaat ide bulgan eybirlerini şundan korap sileşebiz. Muciza içinde biz hazır cemaat. Muciza. Bir sekilde derste telefon korap oturam. Eytem telefonun koyunda ders vaktinde. Onun en iyisi anda yalgız
kalgan. Karauşsuz indi, ağır halda indi. Kamera koygan. Bir нәрсе bolsa telefondan qarayı cemaat. Görəsizmi indi biz ekiyet dünyasında yaşayırız. Bu ekiyet yok. Buna hazır hatırlıyorsunuzmu bir şiir kimnin şiiri ol? Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Пушкиндікі бит әле царица, царевна шулай үзін көзгеге қарап бит теге кенәшә бит инде теге кыздан. Ул гел син матур дип әйтә бит инде. Менә җәмәгать әкият диядек. Без хәзер нәрсә диябез монда карап. Нәрсә сорасаң шуны җавап бирәме? Менә җәмәгать нинди мөгъҗизада яшәйбез. Bütün гыйлемне, bütün информацияны, гыйлемне алып була җәмәгать. Хәзергесе вакытта. Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Аллаһ Тәгалә әгәр дә менә шушындый рәхәт вакытларның кадерен әгәр белмәсәгез ди, мин ди сездән аны ди кире тартып алам ди. Булдымы Аллаһ Тәгаләнең тартып алган вакытлары? Мәчет манараларын кистеләрме? Мәчет мәдрәсәләрне бетерделәрме? Молла мәзиннәрне озаттылармы? Алып китеп аттылармы? Бисмилла әйткән өчен утырттылармы? Сәхәр ашаганнарны тәрәзәдән карап йөрделәрме? Азан әйткән өчен алып китеп аттылармы? Мәктәпкә барган вакытта уразамы юкмы дип әйтеп авызыңа су каптырып керттеләрме? Вакыт булдымы шушындый? Җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә хәзергесе вакытта дингә ди мин сезгә ирек бирдем ди. Мөмкин кадәр шуннардан файдаланыгыз ди. Менә ха дингә ирек бирелгәннән 30 елдан вакыт артык вакыт узды. Аллаһ Тәгалә сораячак бездән, нәрсә эшләдең дип. Нинди гамәл кылдың? Нәрсә эшләдең дин өчен? Күпме тырыштың? Дип әйтеп сораячак. ولا تسألون يومئذ عن النعيم. Allah Teala әйтә бит, Тәкәсүр сүрәсенең ахырында. Һич шиксез Аллаһ Teala сораячак ди, сезгә биргән гыйлем хакында ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям урамда, Мәдинә урамында аш йөргән. Аш йөргән вакытта Әбу Бәкрне очрата. Әбу Бәкрдән соң икәү йөриләр, Гомәрне очрата. Нәрсәгә чыкканнар бөтенесе? Ачлыктан чыкканнар икән, ашарга булмаган. Мәдинә урамнарында йөриләр. Иң хайырлы кешеләр, өммәтнең иң хайырлы кешеләре. Алар китәләр бер ансарның өенә, аларны ачык ис белән каршы алып, аларга ит китерә, кәҗәсен суеп. Ит хөрмә куя, ипи куя каршыларына. Пәйгамбәрбез шуларга карап күзләре яшьләнә дә, алар ашта хөрмә ашыйлар. Аннары соң шушы ит белән ипине ашыйлар да, нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәрбез, менә сез ди кыямәт көнендә ди, шушы ашаган ризыгыгыз хакында да соралачаксыз ди. Bütün нәрсә соралачак Аллаһ Тәгалә каршында. Кайсы көнне, кая бардың, нәрсә тыңладың, нәрсә эшләдең, бөтенесе. Менә миннән Аллаһ Тәгалә сораячак. Син барып утырдың, менә шушындый числода, менә шул көндә, шушы мәчеткә син нәрсә сөйләдеңме, аңлатырга тырыштыңмы, юкмы? Менә һәрберегездән хәзер сораячак, җәмәгать. Һич шиксез Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вәлә нәсъәләннә ал-мурсәлин", хәтта пәйгамбәрләрдән сорыйбыз ди. Пәйгамбәрләрдән сорый Аллаһ Тәгалә һәм бездән дә сораячак. Бөтенебездән дә. Соралмыйча калмаячакбыз, җәмәгать. Менә шуңа күрә безнең өстебездә бурыч, зур бурыч, ул гыйлем алу. Менә мин сезгә хәзер монда ничә хадисне әйттем инде. Менә ул хадисләр җәмәгать безгә ерак гасырлардан сахабаларның тырышлыгы белән килеп җиткән. Менә хәзер мин бүген килдем бит инде, менә бездән хатлы бит инде, монда хатлы якын түгел инде. Шулай бит инде. 320 километр. 320 километр. Ләкин җәмәгать без хәзер комфортный машиналарга утырып килүне аны еракка саныйбыз. Ансы да без ялкауланып биттек без хәзер. Менә җәмәгать мин сезгә бер мисал китерәсем килә. Бер сахаба, Җабир ибн Абдулла дигән сахаба, исебездә калдырыйк әле җәмәгать. Җабир, исеме Җабир ибн Абдулла радиллаһу ан. Бер хадисне ишеткән. Ул үзе белми ул хадисне, пәйгамбәрбез әйткән сүзне. Бер икенче сахаба белә, ул белми.
Ләкин ул сәхабә. Пәйгамбәрбез үлгәннән соң бит инде алар бит таралышканнар дөньяның төрле почмакларына, шулай бит. Бу сәхабә ишеткән бер сәхабәнең бер хадисне белгәнен. Үзе белә бергә алар бер-берләре белән таныш. Сәхабәләр бит инде алар пәйгамбәрбезне күргән кешеләр, шулай бит. Аның белән бергә ислам динен кабул итеп, ислам дине өчен көрәшкән кешеләр, сәхабәләр. Әйтәләр, ул хадисне белә торган кеше Мәдинәдә түгел. Җабир Мәдинәдә. Ләкин теге хадисне белә торган кеше кыямәт көне турында бер хадисне белә торган кеше ул кайда яши? Сириядә тегендә. Шам дип әйтәләр, Сириядә. Ул шунда яши. Барыр өчен бер ай вакыт кирәк. Барырга бер ай вакыт. Кайтыр өчен тагын бер ай вакыт. Бер хадис. Шуның өчен Җабир ибн Абдулла нәрсә ди, үзе риваят кыла, үзе әйтә бу хадисне. Сатып алдым ди махсус шушы хадисне өйрәнер өчен, ишетер өчен теге сәхабәдән бер дия сатып алдым ди, дия. Верблюд. Атланып барырга. Дия белән барыр өчен бер ай барырга кирәк. Күз алдына китерегез. Бер хадисне белә, каядыр бер шәһәрдә бер кеше, мәсәлән бер хәзрәт, әйбит. Аның авызыннан шушы хадисне ишетер өчен күз алдына китерәсезме? Арабыздагы берәр кеше нинди дә булса бер махсус машина сатып алган. Хадисне ишетер өчен бер машина сатып ала да кеше һәм китә хадисне ишетергә, яки гыйлем алырга, дәрес алырга. Әле монда бер авылда иеннән чыгып, йомшак диваныннан торып, теге телевизорның пультын куеп, мәчеткә бару турында сүз бармый монда. Бу бара икенче дәүләткә җәмәгать, икенче дәүләткә Мәдинә шәһәреннән, Сәгъүди Арабстаны хәзер әйбит, Мәдинә шәһәреннән нигә Шамга бара, Сириягә. Бардым ди. Әле бит җәмәгать юл бит куркыныч. Юл басарлар очрарга мөмкин. Теләсә кайсы вакытта. Талап үтереп тә китергә мөмкиннәр шушында. Бара, аны эзләп таба шушы Абдуллах ибн Унайс дигән сәхабә. Абдуллах ибн Унайс дигән сәхабә аның иен эзләп таба, ул бит навигаторны кабызып бармый инде хәзер. GPS күрсәтеп бармый аны, менә шунда барырга дип. Барып эзләп таба. Тегендә хезмәтчесе чыга, хәбәр ит әле хуҗаңа ди, шул кеше килде дип әйтте. Җабир, кем син Җабир? Абдулла улы Җабирме ди? Алар бит инде күпме аерылышканга байтак вакыт узган. Мин шуннан килдем ди, Мәдинәдән килдем ди. Синнән ди, син белә торган хадисне ишетергә ди. Курыктым ди, курыктым. Син үлеп китәрсең, яки мин үлеп китәрмен дип курыктым ди. Гыйлемне алмыйча, шушы хадисне белмәгән хәлдә, ишетмәгән хәлдә, теге кеше үлсә, үзе белгән әйберне үзе белән алып китә бит инде, әйме? Кешегә тапшырып калдырмаса. Я мин үлеп китәрмен дип курыктым ди, яки син үлеп китәрсең дип курыктым ди. Шушы сәхабә, ике сәхабә очрашалар, кочакланышып. Шушы хадисне ул өйрәнә, язып ала да кайтып китә, бер ай кире кайтырга кирәк. Җәмәгать, без шулай булдыра алыр идек микән, юкмы? Менә аларның гыйлем алу нияте, теләге нинди булган? Бездән инде җәмәгать. Без әйтәбез хәзер, безнең башыбызга керми, минем хәтерем дә юк инде, өйрәнә алмыймын ди хәзер. Яшь вакытта бит инде шайтан нәрсә ди? Яшь вакытта әйтә, син яшь әле ди. Өйрәнерсең әле, синең гомерең алда ди. Пенсиягә чыккач ди. Пенсиягә чыга да күз начар күрә, колак начар ишетә, хәтер начарайган. Азапланып тормай инде, синең булай да гөнаһың юк ди.
Синең болай да ди кешегә ди начарлык эшләгәнең булмады ди, син болай да әйбәт кеше ди. Аллаһы Тәгалә сине ди берәр ди урынга куяр әле ди, кайгырма ди. Шулай иттереп, шайтан сине гомер буе алды җәмәгать. Һәр көнне кеше нәрсә дә булса өйрәнергә тырышырга тиеш, гыйлем алырга тырышырга тиеш. Менә хәзер без җыелыштык җәмәгать. Менә без монда күпме җыелышып утырабыз. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисе бар. Менә теге нинди авылда булдык әле? Малмыш. Пахытный мәчетендә бит булдык. Менә анда мин бер хадисне китергән идем. Аллаһ Тәгалә шушы гыйлем мәҗлисендә катнашкан кешеләргә 4 төрле бүләк бирә бит инде, әйме? Анда булган кешеләр дә бар бит инде монда. 4 төрле бүләк. Ул бер кайда юк. Аллаһ Тәгалә генә бирә ала. Берсе аның тынычлык, сәкинә. Икенчесе Аллаһ Тәгалә бирә торган бүләк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте каплап ала шушы кешеләрне. Өченчесе фәрештәләр канатларын җәеп, канатлары астына алалар. Дүртенчесе Аллаһ Тәгалә аларны шушы җыелган кешеләрне үзенең янындагы фәрештәләр янында мактап сөйли. Фәлән улы фәлән. Фәлән кызы фәлән шушы мәҗлистә утырдылар, гыйлем алу мәҗлисендә утырдылар дип әйтеп, исемнәрен әйтеп фәрештәләргә сөйли. Аллаһ Тәгаләнең нәрсә дип әйтә? Коръәндә Бакара сүрәсендә беләсез ул аятны. Фазкуруни азкурукум. Мине искә алыгыз ди, һәм мин сезне искә алырмын ди. Аллаһ Тәгаләнең искә алуы тагы да көчлерәк. Менә без монда Аллаһ Тәгаләне искә алабыз. Менә кызганыч, кайбер кешеләр очрашалар. Бер Аллаһ сүзе юк. Аллаһны мактау юк. Әлхәмдүлиллаһ юк. Иншааллаһ юк. Субханаллаһ юк. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ юк. Бисмиллаһир рахманир рахим юк. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә исебездә калдырыйк җәмәгать. Әгәр дә кешеләр җыелышсалар ди, Аллаһны искә алмасалар ди, пәйгамбәргә салават әйтмәсәләр ди, алар ди шушыннан таралып киткән вакытларында әйтерсеңлә ишәк үләксәсе яныннан торып киткән кебек булырлар ди. Ишәк үләксәсе ашаган кебек. Торып киткән вакытларында бер нинди эшләрендә, сүзләрендә, гамәлләрендә бер нинди бәрәкәт булмас ди. Менә теге хадискә өстәп әйтәсем килә. Бер озын бер хадис бар. Мен әзерләп куйган идем. Озын хадис ул. Бухарида килә торган сахих булган хадис. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре бар. Менә сез аны монда булмаган кешеләргә әйтегез җәмәгать. Фәрештәләр бар. Фәрештәләр ди сәйяхун. Сәяхәтчеләр, карап йөриләр дөнья буйлап. Кайда дәрес бара икән? Кайда гыйлем мәҗлесе бар? Кайда зикр кылалар Аллаһ Тәгаләне? Менә бу зикр мәҗлесе бит инде. Излиләр һәм тапсалар ди, әйтәләр ди. Килегез монда таптык дип, һәм берсе өстенә берсе менеп шушы кешеләрне каплап утыралар ди. Һәм алар кайтканнан соң Аллаһ Тәгалә алардан сорый икән җәмәгать. Белә торып Аллаһ Тәгалә сорый. Аллаһ Тәгалә кая булганнарын белә бит инде. Ләкин алардан сорый, кая булдыгыз дип. Алар әйтәләр, гыйлем мәҗлисендә булдык дип. Нәрсә эшлиләр алар дип сорый Аллаһ Тәгалә. Фәрештәләр әйтәләр, алар сине мактыйлар, синнән гафу сорыйлар, җәннәтеңне сорыйлар. Сорыйбыз бит инде, әйме? Җәһәннәмеңнән коткаруны сорыйлар. Ул озын хадис. Аллаһ Тәгалә әйтә, әллә алар җәһәннәмне күргәннәрме минем ди? Юк ди. Әгәр күрсәләр ди, күрсәләр тагындан ныграк сорарлар иде. Сакла безне дип әйтеп диләр фәрештәләр. Җәннәтеңне сорыйлар. Җәннәтеңне әгәр дә күрсәләр, күргәннәрме алар җәннәтемне ди? Күрмәгәннәр ди. Күрмичә сорыйлар ди җәннәтеңне ди. Әгәр күрсәләр, ничек сорарлар иде ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә җәмәгать ни өчен шушылай дип әйтә? Чөнки гыйлем мәҗлисенә килгән кешегә Аллаһ Тәгалә җәннәткә керә торган юлны җиңеләйтә, бара торган юлны җиңеләйтәм ди. Җәннәткә керү җиңел түгел бит. Җәннәткә керү авыр, ләкин гыйлем мәҗлисенә килгән кешенең юлын җиңеләйтәм ди. Мен сәләкә тарикан ялтамису фиһи гыйлман саххалаллаһу биһи тарикан илал җанна. Шушы гыйлем алу юлына ди чыккан, баскан кешенең
yolun Allah Teala di cennetke bara tırgan yolun jingileyte di. Hilim alırga çıkkan kişige. Mene biz hilim alırga çıktık bitinde. Niyetimiz şuşunday. Hazır cemaat Allah Teala'ga eyteler. Onlar senden gafu sıraylar di. Ahırdan. Gafu sıraylar di. Men alarını gafu ettim di cemaat. Mene küresizmi? Allah'ın gafu itüğü mene şu ilim meclisine kilip oturuğumuz sebep bizning gafu itilüğümüzde. Men alarını gafu ettim di. Hazır cemaat bilesizmi? Bir gajep eybir bola şuşunda. Allah'ın rahmeti iskitkiç. İskitkiç gajep eybir bulgan şuşunda. Ferişteler eyteler. Ey Rabbimiz di. Lekin di anda di. Onlar arasında bir yat kişi var idi diler. Просто Rusça etkende случайно kilip oturgan bir kişi di. Biz bitinde spesialni kildik eymi? Lekin mene göz aldına kiytirigiz hazır. Bir kişi yumuş bilen kile. Mında. Mesela körşese mında bir kişinin. Ol mında mecliske kilirge oylamagan bulayındı. Lekin körşesin ne eytesi sözü var. Lekin körşese eytik mında otura. Yaki dostu. Tegen mında ders barganını köre de ana şunda oturup tura. Prosta oturup tura. Ders alırga kilmegen özü. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Ferişteler eytelerdi. Anda bir kişi var idi. Bir yumuş bilen gine kilgen idi. Onlar bilen prosta oturup turdu. Dip eytgeç Allah Teala eyte. Anı da di gafu ettim di. Küresizmi? Anı da gafu ettim di. Çünkü küresizmi ahırı iskitkiş yüreklerini titetirgan, üzeklerge ütetirgan söz. Hum julesâ'u. Allah şuşunday kişilerdi anda mecliste, şuşu derste, şuşu zikir meclisinde oturuşu kişilerdi. Allah şuşundaylardı. La yeşqa bihim jelisuhum. Onlar bilen oturgan kişi baxitsiz bulmayacaktı, bilesizmi? Onlar bilen oturup turgan kişi baxitsiz bulmazdı. Niçin? Çünkü şuşu ilim aluşulardan Allah Teala bereket birgen, rahmeti bilen kaplap algan eymi? Hem şuşu rahmet astınatı kişi de elege. Şuna göre kilip kine oturağız dip eytirge kirek. Koy bir kişi eyte başıma kirmi bitmeyinin. Mene harif iretirge şakırasın eymi? Kur'an okurga iretirge. Şakırasın. Minin başıma kirmi bit. Kilip otur sin bar bir nersede bolsa alıp koytup gitesin. Şolay bit. Kilip oturdun iken, eğer kilmesen sen bir nersede alıp gite almışsın. Kildin iken sen nersede bolsa alıp gitesin şuşu meclisten. Şuşu ilim meclisinden. Şuna göre cemaat, mine bu bizning meclisimiz en hayırlı, en bereketli bolgan meclislerden. Mında göresiz, mında Rizaettin Fahriddin aytabit, bizning halk indi qoz, ürdek, belişlerindi, aş meclislerin bir köp yasadı indi di. Ökünişke kalmadı di. Kürkelerinde di, koydulardı, ürdeklerin, kozlarında di. Bizden halk konakçıl bitindi. Nersegine koymuyor. Amne aşka jisanda patça isteli şekilde bitindi. Ebilerin, babaylarını bizden ilik ki eğer uyatıp kursetsen, onlar uylarlar idi cennette biz deyip. Bizden mine şu nimetler içinde yaşayız biz. Mine cemaat, mine şu meclisler şekilli di. Şu aş meclislerinde indi yasavda biz ükün almıyız di. Bitinisin. G'ilim meclislerine küçsek idi degen Rizaettin Fahriddin. G'ilim meclisleri yasasak idi di. Mine meclis, nerse degen söz meclis. Meclis ol oturuş degen söz. Meclis otura turgan. Mine biz mecliste. Göres belişte yok, oşta yok, bir nigibediyelerde yok, çek bağırsaklarda yok. Lakin bu cemaat en hayırlı meclis. En hayırlı meclis. Mene Ebu Hurayra radıyallahu anhu bazarga çıkkan. Ebu Hurayra'nı bilebizin neymi? Peygamberimizden en köp hadis rivayet etken sahabelerden
Hatta Peygamberimiz ortundan iyerip iritirgan bolgan. Eger birer söz eytir de anın artından iyerip irmesem, ol eytkenni işitmişik olurman deyip anın artından yirgen. Şunun için min köp vakitda aş buldum dey. Ebu Hurayra aytır radıyallahu anh. Bazarga çıga, Peygamberimiz ülgenden soň. Uramga çıga, teginde söwdegerler, bazarda söwde eyteler. Bularga mürajaat ite. Nişlep mında niksyňsy şuşunday kişsizdi. Nesişlep turasız mında dey. Nerse boldy diýler Ebu Hurayraga. Teginde meçitde Peygamberden kalgan mirasını büleler bitti. Nasliyetstvo. Siz nişlep di mında turasız dey. Nişlep di mirasını bölüşerge barmysyz diýende dey. Nasliyetstvo baylyk bikindi o. Bütün işlerin taşlap meçitke çabalar. Göresizmi? Kişinin baylykka kyzygy. Teginde barıp kireler de meçitte. Bir kim birense bölmey. Namaz okuylar, Kur'an okuylar, ilim bireler, birse tügereklerge oturganlar da ders bireler. Bular aptırap çıkıp giteler meçitten. Bir kim birnidi akça bölmey, birnidi nasliyetstvo bölmey, miras bölmey. Ebu Hurayra yanına baralarda, onda biz de meçitke kirdik, birnese de yuganda dey, birnese bölmeyler bitti. Ebu Hurayra ayta, siz de birnese de körmedigizme meçitte dey. Gördük dey, näse işlilersiň dey. Namaz okuylar, zikir tesbih ayteler, ders bireler dey. Halalni haramny öğreneler dey meçitte dey. Kaygı bolsun sizge dey Ebu Hurayra ayta. Peygamberiniň mirasy şol bitinde dey. Peygamberiniň mirasy, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mirasy, kaldırgan mirasy ol ilim cemaat. Mene şoňa görä, mene biz şuşy ilim meclisinde üzübizge faydalı bolgan eýberlerini alıp, köňüllerimizni yumşartyp goýup giterge tiýişlibiz. Çünki kalplerimiz bizning nerseden kota köbrek. Rahat turmuşdan, hazırki wagtdagy rahat turmuşdan bizning kalplerimiz kota. Allah Teala ite Kur'anda okuýbys, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalik." Sizning kalpleriniz dik katdy şondan soň dey. Taş kibek, belki taştan da katrak katdy. Yüreklerimizni jibit etýän nerse ol jemaat. Ölümegizni iske alygyz dey. Birersi ölüm turunda sili başlasa, kabir turunda, kabristan turunda sili başlasa, bizning keyfimiz düşe. Peygamberimiz eýte, "Fezkuru mevtekum" dey. Ölümegizni iske alygyz dey. Hazime lezzet, bütün lezzetlerini üzüp ırgıtatırgan eýbirini, kisettirgan eýbirini iske düşürügiz dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünle turup, hatyny yanından turup gitip, ziratka barıp dua kılgan tünle cemaat. Tünle. Hadis tekile Ayşe radıyallahu anhadan. Koya gittiken dip, hatyn kız kinleşken, elle ikinci hatyny yanına gitip bardym eken dip eýtgen endi o. Ol bara ziratka kolun köterip dua kılar şoşunda ziratlar üstünde. Peygamberimiz eýte sallallahu aleyhi ve sellem, min de ömrümde de kabirden de korkunçrak de şımlandıra turgan eýbirini körmedim de. Mine jemaat karagyz. Barıp iltip koýaşaklar bir kinni kabirge. Kalasyň üzüň. Yaratkan hatynyň, yaratkan balalaryň betenesi koýtup giteler. Ne bizning awulda bir baba öldü de indi. Ebi karşık kaldı. Ebi bile sileşip oturam. Oğlum babam yanına barası kelmeýi bir dedi. Jemaat. Niçikine bolsa da jemaat bu dünýadan kişinin kitesi kelmeýi. Çünki kabir yalgız kalasyň. Kileler senin yanına cemaat ölüm ferişte can aluvçu ferişteler
bit indi janыңны alганнан соң хәзер сорау алучы фәрештәләр килә синең яныңа. 40 адым киткәннән соң яныңа киләләр сорау алырга җәмәгать. Шушыны күз алдына китерергә кирәк. Шушыны күз алдына китерергә ялгыз калганыбыз. Без аны җәмәгать ничектер күз алдына китерергә теләмибез. Уйлыйбыз нәрсә дип? Урыслар әйтәләр, каждый думает, что он не каждый. Менә без мәетләрне озатабыз даимы. Мәет озата торган кешеләрнең берсе дә карале иртәгә мин бит монда килергә мөмкин бит дип уйламый. Кемдер үлә дә, ул үләргә тиешле булган, әле анырга вакыт җитмәгән дип уйлый ул җәмәгать. Менә риваят кылына Галидән, Гали ибн Абу Талиб радиллаһу анһу. Зират өстенә барган. Зиратлар өстенә бара. Үзе генә түгел, иптәшләре дә бар шушында. Килеп керә дә инде зиратлар өстенә һәм сорый. Сезнең ничек хәлләрегез ди? Мәетләрдән сорый. Мәетләрдән бит инде җавап юк. Мәетләргә әйтә Гали радиллаһу анһу. Минем сезгә ди яңалыкларым бар ди. Җәмәгать исебездә калдырыйк әле шул сүзләрне. Риваят кылына ул бүтән сахабәдә әйткән шушылай дип. Ләкин мөһим түгел. Аның мәгънәсенә игътибар итәргә кирәк. Минем сезгә яңалыкларым бар ди. Анда бит инде хатын-кызлар да ята бит инде, иратлар да ята бит инде зиратта. Сезнең ди хатыннарыгыз ди мәетләргә әйтә. Башка ирләргә кияүгә чыкты ди. Мәетләргә әйтә. Сезнең хатыннарыгыз башка ирләргә кияүгә чыктылар ди. Сез яратып яшәгән хатыннарыгыз ди. Сез монда ди. Сез ди тырышып салган иләрдә ди. Сез ярата торган иләрдә ди. Бүтән кешеләр тора ди. Шулай түгелме? Шулай бит инде. Бүтән кешеләр тора ди. Сез җыйган малларны ди, бүтәннәр ди, бүлешеп бетерделәр ди. Ничек хәлләрегез ди? Шул вакытта Гали радиллаһу анһу елап җибәрә дә әйтә. Әгәр дә ди, хәзер миңа ди әйтсәләр, җавап бирә алсалар ди. Әйтерләр иде миңа ди. Сезгә әйтерләр иде ди. Запасларыгызны туплагыз. Файдалы, изге, кабул була торган гамәлләр кылыгыз. Иң хәерле запас, иң хәерле гамәл ул тәкъвалык дип әйтерләр иде миңа ди. Тәкъвалык дигәнне бая әйтеп уздык бит инде, әйме? Тәкъвалык нәрсә ул? Запасларыгызны туплагыз, монда килгенчегә хәтле дип әйтәләр ди, алар ди безгә ди. Чөнки җәмәгать алар безгә карап үкенәләр, гамәл кылмадык дип әйтеп, һәм безгә карап исләре китә. Карале, исәннәр тормышларын, гомерләрен бушка уздыралар дип. Менә бер галимнең кызы вафат булган яшь вакытында. Кыз баласы. Шушы кызын төшендә күргән. Шушы галим. Кызым, ничек хәлләрең дип сорый бу төшендә. Үлгәнен белә. Кызым, ничек хәлләрең ди. Кызы беләсеңме ничек җавап бирә. Әти ди. Без ди дөньяга кире кайтып ди. Бер тапкыр Субханаллах дип әйтергә кызыгабыз ди. Аңлашыламы җәмәгать? Бер тапкыр Субханаллах дип әйтергә ди кызыгабыз ди. Үлгәннәрнең хыялы. Менә Коръәннән без җәмәгать аят укыйбыз. Менә Коръәнне безгел менә күбрәк сорыйлар.
Үлгәннәргә нәрсә укырга, үлгәннәргә нәрсә укырга, үлгәннәргә җәмәгать укырга, үлгәннәргә дуа кылырга кирәк. Ой, Раббым, гафу ит дип. Аның өчен мулла булырга кирәкми? Раббым, әтиемне гафу ит, Раббым, әниемне гафу ит дип. Сорый алабызмы? Алабыз. Ләкин җәмәгать, Коръән ул безнең өчен. Менә хәзер җәмәгать карагыз, уйлап. Миңа үзегез җавап биресез аннары. Үлгәннәргәме ул, әллә исәннәргәме? Мәсәлән, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bu Münafıklar Suresinin ahırgı ayetleri Kur'an'da. Ölüm kilmez burun. Sizge ölüm kilmez burun. Sadakalar birigiz di Allah Teala. Ölüm kilmez burun di. Çünkü eğer de sizge di ölüm kilse di. Ferişteler kileler hazır. Ölüm ferişteleri. Kulların suzalar çıkaragız canıgızını deyip. Şol vakitta kişiler eyteler iken. Rabbi, lawla akhartani ila ecelin qarib. Bu ayet, Kur'an ayeti. Ey Rabbim, meni ezgine tağın dünyada kaldırsan idi. Atsuroçkı sıraylar. Nerse için? Fa as-saddaka. Sadaka birer idim. Ve akum minas salihin. Hem min izgilerden bulur idim. Sin kuşkanlarını ütep yaşar idim deyip eytirsizdi. Cemaat, bu bir ayet. Bu bir ayet. Siz sorau. Bu ayet ölgenlerge adreslangan mı, isenlerge mi? Bizge cemaat. Bizge ezrek uylanırga, fikirlerge, vaazlanırga. Mene Kur'an bit o vaaz diye Allah Teala ite. Kur'an ol mene vaaz. Qad ja'atkum mevgizatun min rabbikum. Rabbiniz Allah'tan vaaz kildi sizge diye Allah Teala ite. Sizge vaaz diye. Mene bir izgilerden bulgan bir kişi. Mene şu min okugan ayetni okugan kabirde. Kabir kazıgan. Ahiretini isket şirir için. Üzü isen vaktinde kabir kazıgan. Mene kabir. Mene eytik 2 metre kabir. Osta lahitin kazıgan. Lahit. Bile biz lahitin nerse eken? Lahiti var. Meyitini kirtip koyar şuşunda. Kıybalağa taba izin koratıp. Bu kirip yata lahitke hem mene bayan min okugan ayetini okuy. Mene hazır okugan ayetini okuy. Ey Rabbim kiriden beni dünyaya koytar. Kiri dünyaya koytarsan sadakalar verir idim hem izgi kişilerden bulup yaşar idim deyip. Sırayı bit ületirgan kişi. Okuy da şunu. Çığa iken cemaat. Kabirden. Elhamdülillah min kiri dünyaya koyttum deyip eyteyik. Mene mina fırsat dey. Mene mina fırsat. Üzün göz aldına kitire. Eytirsinle ol kabirden ülgen kiliş mine Allah Teala'dan sıragan da Allah Teala anı çıkargan yanadan dünyaya. Mine bitti mina dey. Allah Teala dey. Kiriden mümkünçilik birdi dey. Cemaat her bir tuğan günübüz mine bugünkü gün Allah Teala'nın bölegi cemaat. İrtege garanti yok. Lokman Hakim nese debeyte? Kişinin ömrü de içkindi. Kiçe bugün irtege. Kiçegisi uzdu. İrtegisi bilgili tügül. Mine bugünkisi kıybat. Mine bugün gamel kıl. Cemaat. Hasan el-Basri eyte sen kinlerden turasındı. Bir kinin gitti. Bir kisegin gitti diye puzzle var bir tane puzzle. Tıgı kartını tizip koyasın. Mine senin bir kinin gitti. Bir puzzle'ın bir kisege gitti. Bir vakitini bütünlüğü alıp bitir Allah Teala kiseklerini. Mene kişi tuğan günün ötkere, yıl sayın tuğan günün ötkere, tuğan günümde yübeleydi, nesege şatlanayken o kişi cemaat. Mene kişi dünyaya kilgen vakitinde Allah Teala yazgan. Sina mesela eytik
65 ел яшәргә, яки 70 ел. Язган. Хәзер дөньяга килде, дөньяга килеп 1 ел яшәде бала, 1 яшь. Ничә ел гомере калды? 69. Хәзер җәмәгать кеше 50-гә җиткән. Аның калган 20 ел. 60-ка җиткән, аның калган 10 ел. Хәзер җәмәгать 1 ел уза да туган көне җитә. Нәрсәгә шатлана икән ул? Минем яшәргә фәлән хәтле генә ел калды дип шатланам ул. Җәмәгать туган көн үткәрү, менә мөселманнарда ул Европадан кергән әбиләр, бабайларда ул элек юк иде бөтенләй. Ул хәзер рәхәт тормыштан нәрсә эшләргә белмәгәнлектән. Нәрсәгә шатланасың син? Син 1 ел үтте, 1 ел үтте, син 1 елга тагын якынайдың Аллаһ Тәгаләгә. Хәзер сиңа мәсәлән 65 ди. Аллаһ Тәгалә сиңа язган 70 елны. 5 ел гына калды дип шатланасыңмы? Җәмәгать, менә ул шушылай. Татар халкында бер шундый әйтем бар. Арта барган сайын кими дигән. Сез аны беләсез инде, ул табышмакны хәзер әйме? Арта. Менә 60, 61, 62 саны арта бара бит инде әйме? Ләкин кими теге яктан обратный отчет дигәннән таймер дигән әйберне беләсез? Таймерны куясың да гел кими ул җәмәгать. Шуңа күрә шатланырга юк. Әле курка төшәргә кирәк. Гомеребез 1 ел узды. Тагын да катырак куркырга кирәк. Ә монда кешеләр җыелышалар туган көн. Җәмәгать бер вакытта да булмаган андый әйбер. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде күп озак сөйләдем инде. Шуңа күрә барыбызга да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хәерле, файдалы гомерләр насыйп итсә иде. Файдалы, хәерле гыйлемнәр бирсә иде. Шушы ишеткәннәребезне Аллаһ Раббыбыз 2 колагыбыз аша кертеп, калпләребезгә урнаштырса иде. Халык әйткәнчә моннан кирип теге яктан чыкмаса иде. Сөйләүчегә дә, тыңлаучыларга да Аллаһ Тәгалә файдалы гыйлемнәр бирсә иде. Менә 2 колагыбыздан кирип, менә савыт, ул савыт менә безнең монда ул калп савыт. Кешенең 2 савыты бар бит. 2 савыты бар. Берсе ашказаны, икенчесе калп. Кайсын күбрәк кайгыртабыз без җәмәгать? Ашказаны. Кирәксә дә, кирәкмәсә дә бит инде, шулай бит. Эш пышкан сайын бит инде. Эш пышкан сайын кая бер тәмнәй бер юкмы шушында тизрәк салырга. Җәмәгать калбыбыз гел сырап тора. Калбыбызга җәмәгать калп аша, калпкә кертергә кирәк файдалы гыйлемнәрне күбрәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям монсын нәрсә ашказанын тутырмаска кушкан, киресенчә. Эштән беренә ризык дигән, эштән беренә су дигән, эштән берен һава суларга калсын ди җәмәгать. Без һава суларга да урын калдырмыйбыз кай вакытта. Шуңа күрә менә ул тутырдың икән, ул тагын инде кешене битарафлыкка, шундый ялкаулыкка этәрә. Ул кешенең иннәннәре гыйлемдә аласы килми. Иеннән чыгып китәсе килмәяннәрсең йомшак диваныннан, креслосыннан торып, гел йокларга, гел ялкаулыкка тартыла башлый җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы гыйлем алуны туктатмаска һәм кемнең генә булса да җәмәгать гыйлем алуны туктатмаска шушы мәҗлесләребезне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвамлы кылса иде. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Игътибарыгыз өчен җәмәгать рәхмәт, Аллаһ разый булсын. Шушында килгән аякларыбыз белән ахирет көнендә, кыямәт көннәрендә җыйнаулашып, очрашып, шушы аякларыбыз белән җәннәтләргә кирергә насыйп итсен Аллаһ Раббыбыз. Нинди? Амин. Шулай булсын инде. Файдага булсын инде. Файдага булсын. Һәр барчалар сөйләүчегә дә, сөйләүче ул сездән хәерлерәк түгел. Тыңлаучылар арасында бик ихласлы бәндәләр булуы мөмкин. Миннән ихласлырак, бәлки Аллаһ Тәгалә каршысында кемнең хәерлерәк икәнен белмибез. Кемнең хәерлерәк икәнен белмибез. Җәмәгать, шуңа күрә
Alloh Teala karşında bizning ayırmabız nerede? Ayırmabız baya etken sözde takvalıkta. Onun dereceleri güçlü. Mene şu takvalarga qarab Alloh Teala derece berek kişilerge. İnne ekramakum indallahi etqakum. Sizning eng hayırligizdi, eng hürmetligizdi. Allah karşında eng takva bolgan kişidi. Şuna göre Allah Teala takvalık bersin indi var bizga. Allah Teala'dan soğuşunu da bitirsin diye dua kılayım. İnşallah soğuş hayırlısı bilen tamamlansın dep Allah Teala'dan tinchlik sırayız indi. Dua kılayım. Dua kılırga. Kur'an okup dua kılıyor Allah bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâtal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب بس الله شو zikr meclislerimizni, Kur'an meclislerimizni, ders alı meclislerimizni, üzüngni iske alı, ilim alı meclislerimizni hayırlı meclislerden kılıp her barçalarımızga da faydalı kılsan idi. Faydalı ilimler berip, halal, yakşı bulgan riziklar berip, kabul bulatırgan izgi ameller kılıp eşevlerini nasip kılsan idi. Takvalık berip, imanlarımızını kuvvetlep, barachak urunlarımızını, kabirlerimizni oylap, ahiret gününde tirilip karşında cevap biru günlerimizni oylap, dünyalıkta izgi ameller kılıp ezirlenip eşevlerini nasip kılsan idi. Ya Rabbi biz Allah şu meclisini, şu uçraşını uyuşturuculardan üzün razı bulup, şunda kilgen kişilerden, şunda katnaşkan kişilerden
her barçalarından da razı bolup Rabbim üzüňniň yanındağı ferişteler yanında iske alınıp silewçi bendelerden bolsak idi. Ya Rabbimiz Allah, üzüňden gene sırybız, üzüňe gene ýalynabız, üzüňden gene ümitlenebis, üzüňni gene yaratabız, üzüňden gene gurkabız, üzüňden gene ümitlenebis, hem üzüňe gene tewekkül kılabız. Ya Rabbimiz Allah, janlarybızga tynşlyk ber, tenlerimizge soglyk, selametlik ber, mallarybızga bereket ber, gaýlelerimizge tatuluk ber, balalarybızga bahit, tawfik, hidayet ber. Bizden dua ümit etip duruşu, şuşunda kilgen her bir mümin, müslüman kişilerden dua ümit etip duruşu, eti enilerimizden, ebi babaylarımızdan, irhem kız tuganlarımızdan, mü'mine, muslime kardeşlerimizden Rabbim Allah razı bulup, hata günahların gafu kılıp, Kur'an'ga hem tar kabirlerin, kiň hem nurlu kılsan idi. Kabirlerin cennet bakçalarından bulgan bakça kılıp, cennetteki urunların körüp, şatlanyp yatuşylar jemlesinden kılsan idi. Kıyamet günlerinde her barçalarybızga da Sirat köpürlerinden yaşın tizliginde uzup, va'da kılgan Firdevs cennetlerine irişülerini nasip kılsan idi. Ya Rabbimiz Allah ilkinlerimizge hayırlı iminlikler, tınışlıklar nasip etip, şuşa bara turgan suguşlardan kutqarıp, şuşa suguşlarını hayırlısı bilen toktatıp, Rabbim Allah şuşa koynar noktalarda bulgan vatandaşlarımızga, soldatlarımızga, bizning tuganlarımızga, barlık Rabbim şuşunda katnaşuçalarga, kiriden üzlerinin tugan yaklarına sağ selamet hallerinde, dört yakları sağ selamet bulganlı halde, üzlerinin gayleleri yanına, balaları yanına, hatınları yanına, tuganları yanına şatlık bilen Rabbim Allah eğlenip koytularını nasip kılsan idi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'ın rahmeti olsun barıgızga da. Sıravlarıgız yok mu? Sıravlarıgız bolsa aytası sözügüz bardır belki. Belki nindidir köngülde eritken eýberler bardır belki. Şoňa göre uzakka suzmaýşagyna belki toktalyp alyrbyz ezgine şoňarga elle indi goýtasygyz keleme tizrek. Amin inşallah. Allah tile nasip etsin.